Učenici nastave na srpskom nastavnom jeziku suočavali su se unazad sa problemom nedostatka udžbenika iz srpskog jezika za prvi razred. Nastavni proces je tekao. Bili su realizovani nacrtani ciljevi i zadaci, ali se osjećala potreba za udžbenikom. Sami znamo da se momenti polaska u školu i držanje prvog bukvara pamti celoga života, a oni su bili uskraćeni za to neprocenljivo iskustvo. Sa zadovoljstvom i velikom radošću smo konkurisali na ovaj konkurs za izradu novih nastavnih programa po novoj koncepciji i izradu udžbenika iz srpskog jezika za prvi razred. Jer smo unapred znali šta je potrebno u praksi da učenicima bude interesantno i da se sa lakoćom savlađuju nova znanja. Naše iskustvo i znanje smo primetili u realizaciji nečega što će, nadam se, biti sa radošću prihvaćeno od strane prvačića i ostvarit će se naša želja da novu školsku godinu započnu sa jednim sadržinskim, bogatim, koloritnim i interesantnim udžbenikom u rukama koji će biti osnova za opismenjavanje i negovanje svog maternjeg jezika. Nastavni materijal u prvom razredu bit će realizovan preko područja slušanje i govorenje, početno čitanje i pisanje, izražavanje i stvaranje i medijska kultura. Najveća novina je to što u prvom razredu počinje opismenjavanje i nadam se da će prvačići sa lakoćom savladati taj izazov preko raznih igara, zabavnih aktivnosti koje su date u novom udžbeniku u skladu sa uzrastom dece. I na kraj svim đacima, a pogotovo đacima prvacima, želimo srećan i uspešan početak nove školske godine sa novim udžbenicima i izazovima koji nas očekuju, koji će uroditi plodom novog načina učenja.